Otlar jiktim min şanasız, şağıp gittim şarasız. Görür kızga zurda tügül, şiberlikке şamasız. Alma birle, alma şişe getirile. Başkalarga küzde salmayım seni. Hayırlı kış, isenler misiniz? İsen misiniz muhterem tamaşaçılar, muhterem televizor karavuşular hamide. Barşa yumur seyirciler, selam! Gençler İşleri Ministerliği TMTV telekanalı bilen birlikte Şalt Muhammedcan proyektten başlap jiberemiz alkışlar. Mında bizning yumor kurashi qatnashuvchilari stand-up, miniatyuralar, improvizatsiya janrida kuch sinashacaklar. Jinguvchiga bizning 10,000 so'm o'qishg'ata bo'lak qaralgan. Jinguvchining bizning muhtaram juri a'zolari belgili. Ularning har birisida birishar ball bo'ladi. Lekin bir qatnashuvchiga birgina ball beriga yari belgilaganda, yami? Shuni esda tutirib kerak bo'lacak. Yaxshi, aydagiz juri a'zolari bilan tanishib ketik. Liliya Xayrulina bugün bizde qonaqda. Liliya. Bikda şodmiz seni ko'riga. So'nggi voqealardan so'ng ayirishada ko'riga şodmiz. Endi aytasa kela Liliya xotin qizlarning traditsiyasini xiyonat etmay, o'qshani yemiga tiqib baram. Yaxshi, davom etamiz. Rinat Totarmalay qonaqda. Bilasiz kelsa, Tatar Malay bilan kibit to'qmashining nindi o'rtaqligi bor. Ayta olasizmi? Ular ikkisida tez burtalar. Mana shunday. Mana Ilnozni ko'rgashaymi? Abug'ili Sinaning so'zlari esga tushib ketdi. Men aytam, "Ala tusham tushganmisan, idan ko'tarilganmikan desam, Ilnoz ko'tarilganmi? Tataristonning ot qozongan artisti berdi, Ilnoz Safiyuli. Endi birinchi rezidentimizni chaqirig'a azir aydagiz birgalashib qarshi olaylik. Tatar KVN ligasining 2 qat chempioni. Qozon davlat agrar universitetining olib boruvchilar kafedrasini tamomlab, shoyartib majlislar olib borib yurishi yigitimiz Artur Sabirov. Benim ismim Artur. Men Tilashidan, turam Sarajevoda, ishlim Buyukdovda. Shutki mazaklar yozamiz Qozonda. Tatar stand-up'ın üstürigedir men qolsa, Tatar yumorun üstüriga olga taba olib baraga, o'zimning shunday ishchiyimni kirtirga shu o'lkaga, yong'irtirga, orttirga, mana biz Tatarlar, bizda mazaklar bor, bizda bildiramiz degan shekilli. Shu ma'noda men qolsa. Selam dostlar, kayıflar eşek privet. Selam Qozon. Vah qizda Allohga shukr, ko'pdan ko'rishgan yo'q, subhanalloh. Mashallah. Endi jamiyat durustini aytganda biz sizni bilan вообще ko'rishgan yo'q endi, deymi? Shunga ko'ra tanishib ketdik hali. Mening ismim Artur bo'la. Artur degash bitganda birigizda Sabirov ko'z oldiga kelmay bitganda, deymi? Artur degashdagi Artur Conan Doyle, Mech koroля Artur ko'z oldiga kelirga mumkin, deymi? Какой-то deganday Tike yar, tege Art yar ile Artur yar anday. Artur tugul bitindi, shulay bit. Elim üstüne men Tatar yigiti. Shipshi Tatar yigiti men do'stlar. Mana men uruslar bilan ishlashganda, ular meni qabul etadilar ism bilan, deymi? Andan so'ng aytadilar, "O, какой ты русский, плохой акцент у тебя" deylar. O'zimizdagilar Tatarlar bilan ko'rishganda, "Чисто сөйләшә, крашендер, наверное" deylar. Men Tatar yigiti do'stlar, shipshi Tatar yigiti men, deymi? Men настолько Tatar yigiti, deymi? Men sütke birazgina şey salam. Mana shunaqa Tatar yigiti men. Tege sütkini ichmayman, deymi? Süt ichsam men qozoq bo'lar edim. Men Tatar yigiti do'stlar, shipshi Tatar yigiti. Men o'zimning millatim bilan g'ururlanam. Mana durustini aytganda, u bir tarbiyadan bora. Mana biz Tatarlarni durust tarbiyadilar kichkina vaqtdan beri. Tege ort yog'onga bela degan aybar bor bitadimi? Biz ana oldan o'qiymiz. Kichkina vaqtda aylar tege qishitqan bilan lektiradilar bitadimi? Mushni tibkina. Biz ana oldan o'qib bilamiz qishitqan bilan laga ekan. Uramda fevral -87. Buran sen nindedir kasak jiberding, enide yeşil qishitqan bar.
Қоян тапқан, нешік соқлаған, ну сеңа деген қышытқан бар енді малай. Ол қышытқаны шүрт істемейме? Ең ауыры. Когда сен әнеңе қората бір ношары бір іштедің, яғни аны тыңламадың, еме? Ол сенің білен сөйлешмей. Хаминде сөйлешмей, хаминде сеңа ашулы көз білен қарай, ол әне дейсің аңа матур етіп, еме? Ол сен ашулы теге ешінлі көздері білен қарай, еме? Теге бес правоны AirPods сырат зарядка жайында мала. Мен настолько шунда етіп қарай, ешінлі көздері білен, еме? Хаминде мен қолса шушы тәрбиеден келгендер, біз татарлар бүтін әйбірді де ең біріншілерден ойлап шығардық. Біз бүтін әйбір ойлап шығардық. Мәселен, оверсайз. Білесің мен сол оверсайз? Алқышағыз әлі, кімдер біле оверсайзын сәй екенін? Ол да болса оверсайз, әгер сенің обуың юан екен, оннан қолған киім сеңа оверсайз бұла. Әгер де сенің опаң бар екен, жоқ, сен қыздар киімі кимейсің, сен киясың унисекс. Бүтін әйбірді біз ойлап шығардық, достар, алқыштар, татарлар, молодцы. Бүтін әйбірді біз ойлап шығардық, мәселен, күтуге шығасың жайкені, кигеуінің ортына салам тығасына үшіртіп жібересің. Квадрокоптер, достар. Пожалуйста. Біз татарда ойлап шығарды бүтін әйбіріне. Или, міне, мазахистар бар бет, мазахистарын тоже татарда ойлап шығарды. Әдірісерге татар сиырлар ойлап шығарды. Мәселен, Әлфи апаның сиыры күтуден қойша емес, сен шыбыр қойған біріне шыңғырт түгіңе бұрылып кете. Біраздан яғадан келе. Дозы артынан сен таңа біріне шыңғырт. Ол яғанан бұрылып келе. Бір-бірген татарлар ойлап шығармағандар, ол да болса зәңгерлеріне. Бізде зәңгерлер жоқ татарларда вообще. Бар ешеллер. Кішкенегіне ешеллер, когда сен кішкене уақытта ветрянка біле ауыртқында зеленка біле манып шығалар бет әлі, еме? Міне шушынды ешеллер болуға мүмкін, бүтін зәңгерлер жоқ бір-бірді. Хәм, меңа қолса, бүтін әйбірін татарлау бәп шығарды бетен, дейме? Міне, кеш білен, ауылда, клубқа мінесің, бір егіттен матай бола, обязательно мотоцикл бола. Хәм ол бүтін егітлерден оқша жиып шыға, юғарашқа паленка артынан, еме? Мініп кете, паленканы ала, хәм кері түшмей. Френдикс, пожалуйста. Ол кері түшмей, достар. Молодцы, алқышлар. Хәм бірінші экстрасенста, ол да болса татар ауыл хатынлары. Әйттім бит мен сеңа. Әйттім теге уақыттады қоян білген оланы шаққатасың малай, достар. Хәм міне черный пятница бар бет, еме? Ана тоже біз татарлар ойлап шығарған. Черный пятница. Жұмға күнне қоп-қара шегендер ауылға келіп түше. Әне шығып кете носки олам деп. Нәтижеде кіре, стиральная машина, посудомойка, холодильник, ВАЗ-2108. Черный пятница рәхім етіңіз, достар. Енді қадірі қонақлар, өз милләтігіз білен ғұрырланығыз, сүйінігіз әлігі. Шушы, Бекзор рахмет келесі 3 рашуара қадар. Рахмет, Бекзор! Идеальная публика, спасибо! Артур Сабиров. Алқышлар, қотырақты алқышларға бұлатырғандыр. Бек яқшы башлап жіберді. Давам етеміз, келесі қатнашышы тұрын нәрсе айтып бұла. Ол енді Мамадыштан, һәм ол Мамадышның йөри тұрған рекламасы. Чөнки аның бір як кісесінде шыша, икенче ягында колбаса. Қаршы алабыз, Мамадыш жігіті Ленар Ғаләу. Мен білем, что менің күшлі екен. Просто көрсетесім келе. Мен просто мақтанып айтасым келмеген. Менің мақтаншақ. Бір уран бүтін өсін. Мен комбайн татарского юмора в отношении даже айтарымызын. Сәмсіз. Залда сорымсақ ошапшылар бар ма? Нешегенде жоқ, бар. Ну яра түзіп тұрысыз. Қадірлі достар. Мен есем Ленар, мен 32 яшқа мен үйленмеген. Но мен аңладым неше үйленмеген оны. Чүнки мен қазір сойлана башладым. Дұрыстен деген. Қазір менға керек, міне, жырлы біле тұрған. Еме, шибер, динде болған иттеш. Пока bu критерийға только Салават Минихановқа туры келе. Ну яра, ансына мен жікте болса түзермен. Ну енді, бары бір емеген шырата мен құрқам таған бір нәрседен. Вот мына көп еш порлар үйленішелер деген. Ұзақ тұрмайлар, ойрышалар, ерлер іше башылар. Нәрсеге бұл посредник, мен сразу іше башыларым.
No dürüstten de benim үйленген yigitlerge koy bir нәрсеге вот менә, әзрәк кенә көнләшәм. Чөнки гади рәхәтлекләр минем, ямны югалта башлады. Гадине әйткәндә балыкка бару. Минем өчен нәрсә? Чилли казыдым, кармакны алдым, киттем балыкка. А вот менә минем үйленген алмаз дустым өчен, вот ул праздник. Ул праздник. Менә ул балыкка барыр өчен башта идән нәр җуа. Табак савытын җуа. Балаларны садикка алып барып куя. Балаларны садиктан алып кайта. Хатынына iPhone ала. Чтобы ул мин риза, сине җибәрергә дип әйтергә. Исегеннән ул шуннан соң китә. Каядыр 3 километр минем белән ниндер бер утрауга, шунда 3 сагать буе ширкиләрне ашатып, менә мондый шиләнне тотадан ниме, һәм инде бу тормыш мине туйдырды дип кычкырыр өчен. Мошыннар. Мин барыбер име вот менә өйләнгән там бер курку ягым бар. Ул балалардан. Чөнки мин бит укытучы булып эшлим. Көлмәгез, укытучы булып эшлим. Ишеннәр, менә мин теге балаларны, нинди икәнен беләм. Кеше баласына сугып та булмый. Әгәр дә үземнең балам туса, үземнең роднулишкага, үземнең каныма, шушы бәлахаларын тотып, шул 100 бала өчен, ничек кире кайтармыйсың инде бүтән шуны. Итаган име, юк, теге сез мине баланы яратмый дип уйламагыз. Мине баланы яратуны әти уятты. Әти менә шундый бер сүз әйткән иде. Менә без сине тудырдык, ул безнең вазифа иде. Хәзер синең вазифа бала тудырга диде. Һәм минем бер хыялым бар. Алла бирсә, тур минем кызым, бәләкәй генә. Һәм мин аңа вазифа дип исем кушырмын. Һәм шулай вазифага бер 7-8 яшь тулыр, ул мәктәптән кайтыр, җылап, әти, нишләп сез миңа шундый исем куштыгыз? Миннән бөтенесе, то Вазилин дип көләләр. Мин әйтермен, кызым, бөтен претензия бабаңа. Исегеннән Алла бирсә, мин шул кызны үстерермен, кияүгә бирермен. Һәм инде кияү яна алып килермен дигән. Кияү кадерлем, хәзер бу синең вазифаң дип әйтермен. Кадерле дуслар, сезнең вазифагыз көчле алкышлар. Рәхмәт дуслар. Seni görgenden birle Яхшы. Кемнәрнең башында ой туйды, шуннан да малайны кызны вазифа дип кушарга була икән дигән. Юк, Ленарның гына ялгышмасам ярар. Дәвам итәбез. Киләсе катнашучыны мин инде кем дип игълан итәргә дә белмим. Чөнки ул башта Марат Каримов иде. Аннары Ятмаз Дусай булды. Анарысын паспортта фамилиясын үзгәртте. Һәм инде каршы алыгыз сәхнәдә музыкаль стендап белән Марат Зинхар. Зинхар рәхимет. Салам. Исәнсез. Җәмәгать. Соңгы вакыйгалар без инде Олимпиада бит инде әйме. Бөтенесенең. Все, нормально. Кайфанул? Рәхмәт. Ул үз көенә үз җаена шунда. Соңгы вакыйгалар безнең Олимпиада бит инде әйме. Бөтен кешенең телендә булган. Камила Валиева, аның инде бик күп фанатлары барлыкка килде бит инде. Һәм күз алдына китерегез. Камила Валиевага гашыйк булган бер фанаты аның балкон астында мәхәббәтен аңлата. Камила, мин бит сине бик күптән күзәтәм. Бик күптән. Олимпиада башыннан. 2 атна инде. Камила, син минем белән кинога барсаң, беркем дә сине бүтән фигуристка, диношница димәс. Бу җыр сиңа өчен. Синең өчен, Айваз, яр. Камила, кайгырма, кирәк түгел сиңа Пекин, Казанда яшим бит мин. Ошадымы, Камила? Камила, без синең белән иске Камал театр, яңа Камал театр кебек, син төзелгәнче миндә торырбыз.
Кайгырма, сиңа 15, миңа 30, миңа шәрәп, сиңа соғыс. Камилә, Камилә, 18 яшь тулғаш. Біз сенің білән никахлашабыз да, короткий программадан произвольный программаға күшәрбіз. Камилә, кайгырма, бұл жыр сиңа ошамаса, мин аны Сафиуллинға сатам. Камилә, кайгырма, син 3 тапқыр йығылдың, мин 3 тапқыр ойрылдым. Онытыла ул, онытыла, Камилә. Камилә, кайгырма, син допингті сыздават итсең, синең үшін үзем сием. О, сине сием, синең Эй, үшін... күтәле бар бұннан. Балкон осына. Сен әрсе Камиләні Азинада тұра деп ойлайсың мәлі. Ол көптен бит Мәскеуде тұра. Ғафу етіңіз, абай, ярар. Абай, Алина Загидуллина қоя яшай әлі ол? Ішқынәлі бар мұннан де. Ярай. Рахмет, ұстар, рахмет. Башқаларға күзден салмайм сені көргеннен берле. Ис кеткеш, үзіншәлеклі. Шылай бет, алқышлар. Марат Зинхар. Әлі үшірашыр біз тағын. Рахмет. Көргәнеге ше біздің енді түрлі жанрда мұнда шығыш ясыйлар. Стендап табылырға мүмкін, жырлы стендап табылырға мүмкін. Һәм енді келесі шығыш ясаушы дуэт. Алар енді миниатюра көрсетешеклер. Әлігі yüzлеріне танырсыз деп ойлайм. Әйді Шаярның чемпионнары олар. Крешеннер командасы. Ләкин енді қазір дуэт болып шығыш ясыйлар. Майлы дуэті. Қаршылық әлі. Сәлем дуслар. Хөрмәт дуслар, сіз инде барыгыз да беләсез, татар эстрада артистларының һәрберсенең райдерлары, таләпләре бар. Менә күз алдыгызга китерегез, TMTV музыкаль премиясе концертын алдыннан 2 оештыручы артистлар кирүгә гримерлар әзерли. Так, Вадим, әйдә, гримеркаларын карап чыгыйк, бар да әзерме? Так, нишләп 502-нче гримеркага 4 метрлы кеше статуялар кертеп аттыгыз? Ничек инде бүген бит Рояс Фасыйхов килә. Ул зур улы кешеләр булмаса чыгыш ясамый монда только. Ага. Так, 5-нче гримеркага банка белән кәҗә сөте кертеп куйдыгызмы? Ансы кертте, кәҗә сөте әзер, только кемгә ул, нәрсәгә? Нишләп инде бүген бит Илнат Фархуллин җырлый? Да. Туктале. Опа, Гүзәл Розова шалтырата. Гүзәл, исәмесез? Ага. Ну все, аңладым, көтәбез сезне. Так, Гүзәл Розова шалтыратты. Аның кием үтүкләүчесе үзенеке, ашау пешерүче үзенеке, визаристы үзенеке, барысы да үзе белән. Илдар Хакимов та киләме? Ялар бүген икәү. Син үлесеңдер инде, Вадим, нишләп мине бүген кайф шундый күтәренке, шәп дип, бүген бит минем яраткан артистым чыгыш ясый. Шәрәпҗан. Рамил Шарапов деген инде ичмаса. Бүген танылган артистлар гына чыгыш ясый. Шуңа Шәрәпҗанны чакырдык. Аңлашылды. Ну, менә бүген минем яраткан артистым Ленар Яшин килми шул. Ну, Вадим, без аның райдерын үти алмадык. Нәрсә сорады соң ул шуның кадәр? Әз генә булса да хөрмәт. Аңлыйсың бит, моны без булдыра алмыйбыз. Инде. Гафу ит, шалтыраталар. Алло. Ага. Булдырачак вперед! Кем шалтыратты сиңа? Фирлес гримеркасына су сорады. Так, гримеркаларны әйдә карап чыгыйк. Нишләдегез? Нишләп бу гримерканың ишеген паролом белән обшивать иттегез? Бу бит Эльмира Нагимовның гримеркасы. Руслан Керамединов килеп шакып кешегә мишә итмәсен өчен. Эльмира! Син кая? Әнә үзе дә килә, киттегә дә тизрәк. Тайдык моннан. Башқаларға күзден салмайм сені көргеннен берле. Майлы дуэті болды сәхнәдә, алқышлар.
Енді қазір келесі резидент сахнаға шығар алдынан мында барлыққа келдірге тиешілі сүтлі шәйлер, бәлішлер. Чөнки аңлатып өтәм, Зәй әбисе командасының капитаны бүгін биредә Зәй бабайы, Фикрат абый, қаршылыйк әле. Atlar jiktim men şanasız Шығып кеттім шарасыз Үйрір күзге зурда Hayırlı kеш, нешік қалдар әйбәтме? Хатын білән тұрушылар бармы залда? Бармы хатын білән тұрушылар қол шабығыз әлі? Үйленгендер бар мısın? Бар мı үйленушілер? Ансы да yok, бұнсы да yok. Шулай жамағат. Хатын білән тұру бек жеңіл түгілін. Мен не ішіне айырып сұрадым, чүнкі үйленушілер көп, хатын білән тұрушылар сирек қазіргі уақытта. Міне, менің хатын күн сайын, бүгін нәрсе пішіремсің деп сұрайды. Неме айтам, білмем пішір. Сыңды яның ішінде етін апкіріге керек, жібітірге керек, шығарыға керек. Yok dey, мен айтам пішмақ пішір. Сыңа өткен атнадаған ашадың бет dey. Маразилникта сиыр итігін әбейтанда бүтін әйбір пішіріп бұлмайды. Томбиян пішіресің мысың енді тағы шыңғардан. Кеше кебітке шығып барам. Менға бір әртемлі шкап қайталды. Мен айтам, нен дейсің о? Ну, өзің қарайынды бір әртемлі ебір. Ну, ярар. Бардым, алдым. Әлбәтті олаң ашамады. Әйме? Жамағат, ну, торт білі Рафаэлі тәмлі ебір түгілейді. Міне коньяк білән жол тип аласатик, міне мұнсы тәмін ешмәсәм. Аннары, сізнікі де шулай мекен, қатындар іш бөлішәм, қата үйленгендер жоқ енді мұнда, еймі? Мұнда өзім мәгіне сөйлерге қала. Менің қатын іш бөлішерге ярады, бекнік. Бізде бір ғайле дей, бүтін ішіні бірге ішлерге керек дей, тегіз етіп бөлерге керек дей. Соң айтам, ярар алай болғаш, мен айтам, мен ашарға пішірем, сен еден жуарсың дей, шулай мәш келіп еден жауып жатқанда, теге магазиннен сатып алған холодильникні кетірділер. Уранға қарсы алған, қапқа түбіне хәтлі кетір алмадылар, уран башында қалды. Ярар мен айтам қатын, тегіз екен тегіз, кеттік, холодильникні ап кірәбіз. Өзім енді джентльмен боларақ мен айтам, давай сен жайлырақ жерінен тұт, міне моторлы башымында. Туған күніне робот пылесос боля кеткен. Ғажап әйбір екен олай ма? Қазір тегені қабызып қойғанда ұлы яққа шығарып, өзі біз жақларға кіріп яттық отыны қабызып қойған. Мен тәміне қабыздың сенді отыны. Соңылды қаян жиыстырғанын көрмей бет арайсы. Аның ол пылесос дегені де тұжы хитрый. Теге жайлы ауырырақ жерге барып жетеді, пішмақ қаймы, шүтініп пішмақтан алмай шалт бұрыла да кете. Нәк менің қатын сымам, міне диван артын постоянно мен жоғарға қала. Міне біз айырым жорған білән жоқ дейбіз, екі бізге бір жорған төгілі біздің. Андайлар бармыз алды. Ринат үйленмесе де анық айырым екен. Yok, ол теге яшылар аптыры тұрған, нешік енді бір yorgan астында йоқламайсыз дейіп, жәмағат бұл бик жойлы, бик оңайлы. Міне, оның өзінің тән температурасы өзінің yorgan астында емі, менің өзімнің флоры, өзімнің фауна, микроклимат. Бик оңайлы. Тағын яшылар сұрарға может, қоя яратышу, қоя мәхәббәт дейіп емі. Жәмағат менға 49 яш, һәм бұл ай бір бізде олдан сөйлешу бойынша шлене. Ол күніне зорлап мұнша ағабыз. Ол, міне, білесіз ме, шәшуге әзірленген, шәшуге шыққан кей. Ол бет, міне, жер ята емі үлгірген, рахатланып жырлы-жырлы сүргіне бет, емі? Йоқ, басуға шыққаншы бет, техниканы қастарларға керек башты. Аның давленисін өлшерге керек, майларын үстерге керек, әйебет. Шәшуге шыққаншы бір қат текшіріп қараға керек, қабызып, көрші бақшасына кіріп текшіресің енді өзіңдікінде түгіл. Көрші бақшасын енді өлтігінде қылап сүрмейсің, матабылық ләшкәрткенсің, кетіріп шығарасың. Міне шуыннан соң енді өз бақшаңны шәп еттіріп, жырлы-жырлы көпіртіп сүріп қоясың. Жамағат техникаларыңызды қарағыз, бақшаларыңызды тиран етіп сүрігіз. Рахмет. Seni көргеннен берлі Искитке шәһәре. Истә қалғана Сибғатуллин Фикрат. Әйдә шояртта ойында болғаннар.
Шушында все ма инде? Бүтән җырламыйсыңбы? Юк, мин вообще в целом дигән. Ладно, яхшы. Инде шуның белән безнең беренче бәйгебез тамам, чыгышларыбыз тамам. Алкышлар бөтен резидентларга, катнашучыларга. Әйдәгез чакырыйк аларны сәхнәгә. Әйдәгез сабан туйга парадка чыгалар, менә ак кепкалар киеп тизрәк, тизрәк. Вот. Әйтеп киткәнемчә, безнең һәрбер жюри әгъзасы үзенең бер балын бер катнашучыга бирә. Кем башлый? Әйдәгез әлбәттә. Лилия Хәйруллина, алкышлар. Әлбәттә Лилия Хәйруллина. Хәерле кич, тагын бер кат. Нишләптер каушыйм мин бүген. Телевидение төшергәнгә микән? Мин сайладым. Әйтергә тиешме? Әйе. Исемен оныттым, гитаралы егет. Марат, зинхар. Шуңа Марат, зинхар, бер ба! Бик креатив, караш, бик кызыклы һәм музыкаль булды. Рәхмәт. Вот. Бик зур рәхмәт сезгә. Илназ. Сәлам баршагызга да, әйбәт, бик әйбәт булды. Кызык, бик кыю, формат, бик шат, шәп. Миңа ошады. Рәхмәт. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт Илназ, исән сау, киләсе очрашуларга кадәр, пока-пока. Мин бирер идем Ленар Галәү диде бит. Ленар Галәүгә. Ленар Галәү. Гафарин. Ничектер шулай менә истә калырлык булды. Яхшы. Яхшы, димәк, бик яхшы чыгыш булган. Дәвам итәбез. Ринат. Миңа карап әйтеп була микән сайлыйм? Майлы. Майлы дуэты. Так, ахырда безнең Марат Зинхар, Ленар Галәү һәм Майлы дуэты берешәр балл алдылар әлеге этапта. Дәвам итәбез. Без күчәбез әкренләп импровизация өлешенә. Күчәбез импровизация бәйгесенә хәтирәләр дип атадык. Әйдәгез егетләр, искә төшерик әле менә әтинең кайышы белән лектергән чаклары. Но әти белән кайыш, роднолечкага, матурочкага нәрсәгә искә төшерергә? Киләчәктән курка. Рәхмәт. Мен әтинең кайыш белән электергәнен искә ала алмыйм, чөнки минем әти комбайнер иде. Ул вариатор кайышын сөйрәп өйгә кайтып җиткәнче хәле бетә торган иде. Китер фәлән итим кайышыңа дип киреп җыкларга ятадыр. Хәерле кич, мөхтәрәм ватандашлар. Әтине кайыш белән эләктерү миңа бик тә булышты, кеше булды. Рәхмәт. Рәхмәт. Сезнең артыгыздан килделәр ахырысы чыксагыз да була. Әтинең кайыш белән эләктергәнен мин үзем күрмәдем, но әнигә ошамады бугай, ансы точно. Бар тәхәрәт алып кер, пожалуйста. Күчәбез икенче хәтирәгә, ул да булса беренче үбешү. Монда күп булырга тиештер. Разминка түгел бу, беренче үбешү. Менә, сылар беләсезме, беренче үбешү минем өчен ул менә бозауны сөт эшергә өйрәткән кебек. Менә син ул кызны өйрәтәсең, ул үсә, сыер була һәм башка бозауларны имезеп йөри башлый. Рәхмәт. Минем беренче үбешем бик татлы булды. Ләкин адынчык мине хәзер инде. Исенә дә ул. Әйе. Исенә төшерми. Разошлись мы. Атын белән. Атынчык белән беренче үбешү булган. Маратның. Минем беренче үбешкәндә минем сайлаган кыз авызын ачмады. Һәм мин нәтиҗәдә тел белән үпмәкче идем.
Һәм нәтиҗәдә мин аның тешен генә сыйпап алдым. Шуннан соң ул минем телефонына Colgate дип язып куйды. Афәрин. Сенің бірінші үбіш болды мысың әлі? Рахмет. Birinchi o'bishuv deb atalam ekan endi ul men 5 yoshlik chaqatda atiga yarib ketuvga shaqqashdan uzoqlab yotgan yerda meni sigir kelib jaladi. Mening biratdan bitib qutirlab yurdi. Shundan so'ng men 22 yoshga qatli butun xotin qiz jinsidan bo'lgan asboblarning tillari qatirshidir deb o'ylab o'bishmisha yurdim. Bo'ldi. Dürüst buldu. Aytыңыз, Марат. Мен бірінші өбішім Артур, рахмет. Мен бірінші өбішім гитарадан болды. Мен бірінші... Илназ өзінің тарихын айтты сеңа просто. Әй, Илназ, сен бит өбішесің гитара білен. Менің бірінші өбішім Мәскәуде болған еді. Өбішуім, рахмет. Кел әлі, екінші өбішуімні сеңа жибәрім. Әлегіз импровизацияның шушы өліші үшін бәйелер берік, алқышлар берек шылайық. Әйбәт болды, әйбәт. Ышый мен бик ышый. Бу юлы мен өзімнің бір балымны Фикрат абыйға берген. Фикрат абый бір бал алды. Лилия не дияр екен? Мен өзімнің балымны берем Ленар. Ленар! Бик харизматично. Яқшы. Хам, Ренат. Артур. Әйдәгіз импровизацияның екінші өлішіне көшейік. Оның ішінде біз шақырабыз сәхнәгә бір жюри әғзасын, кіртәбіз аны бір вақиғаға, берәбіз реквизит. Кімді шақырабыз? Әйдәгіз Илназ, сізден башлыға мүмкін ме? Сіздің янға қатнашушылар шығашақ. Сіздің бір генә жемле я нинди бәйрәм бүгін мында. Я нинди бәйрәм бүгін мында. Я нинди бәйрәм. Стоп. Қазір. Давай. Я нинди бәйрәм бүгін мында. Любо бәйрәм. Сбатыра дәрсе қыстырып келдік. Я Фикрат абый, нинди бәйрәм бүгін мында. Мәхәббәтім қалды адашып. Мәхәббәтім қалды адашып. Теге в хорошем смысле минем әтиге ашап кетті қазір. Yok, шынлап әтинең жырын жырлады, и прям мына ұшаған иттеріп жырлады. Я, нинди бәйрәм бүгін мында. Туйында шаулы мәсіз нишләп соң без? Туры чакырмадылармы, брат? Юк, бу көннәр кабатланмас. Минем кыйлам, минем бәхет илем, Шакур, твой выход. Юк, алар безне искә алмас. Тик хәтерлә, без ирекле идек. Biz özümüz kilmedik. Biz özümüz kilmedik. Bizni vakit sayladı. Kvartal Zekabr Ugro. Dik bu beni toxtatmadı. Kok saylandı modaga. Pafıstıngı klublarda. Hemin kuran bu halini. Uzak aşağı uzganda. Viski hem kola.
Blue Curacao hem absent Her kim saylay özünikin Hemme Allah kişinikin Heye bu minim zamanım Minim ilk korkan düşüm Hemme düşler şıgaşa Bizni sınap qararışın Dokuz katlı yurtlarda Yaşadık, güler idik Tik barı bir yaşadık Tik tumaldan yaşap Ükenmedik Hey! Aşığıp, yıgırıp, abınıp Basıp tarih bitlerinde bulup hem yuğalıp Dostum biz yaşadık güler idik Rahmet! Hey! Aferin! Eski kuş. Bu tege 10 mingni uzab ketirgan şeyine bu yanılmışa. Ayı. Tansık alarga jırlау tansık. Шундай менә жылы атмосфера әзрәк ярыйдыр бит импровизация дигән әйбер. Айдагыз дәвам итик. Ну әгәр дә сез үзегезнең җырыгызны импровизация дип атарга җыйны дим белмим. Нормально. Yok. Әйбәт, менә ошады, менә монысы ошады, әйбәт. Рахмат. Devam etamiz. Sahnaga chaqirasi kela Liliya Xayrullinani. Aydag'iz ali. Rahim etigiz. Rekvizit yasadi u o'zi. Yo'q, onga da qaramasdan bizning barliqqa kela hozir rekvizit, mana shunday furashka. Ayya. Bira mikrofon. Sizning so'zingiz bitta g'odiy bo'lashadi. Shekspirga ham biznikilar ko'rinmadimi derga tegish. Ayya. Qatnashuvchilar javob berga tegish bular. Rahim etigiz. Biznikilar ko'rinmadimi? Ja, das ist fantastisch, sehr gut. Ja. Biznikilar ko'rinmadimi? Ник hozir ko'rinay endi? Biznikilar ko'rinmadimi? Biznikilardagi qobartma pishira turganlarmi u? Yo'qmi? Biznikilar ko'rinmadimi? Ник qaysi organizatsiya zakaz o'tkanysan? Biznikilar ko'rinmadimi? Birnikilar Mendalada. Bitdimi? Aytasiz so'zlaringiz. Rahmat. Bek zo'r rahmat. Davom etamiz. Rinat, seni chaqirgan mumkinmi sahnaga? Sразу chiqaramiz rekvizitlar. Biz endi uzoq o'yladik. Rinat bizni kimga o'xshagan ekan deb. Rinat bizning o'xshagan Karlsonga. Shunga ko'ra biz yasaymiz bizning ordan Karlson. Вот. Bu yangi turli shunday propellerlar. Вот. Sizga beramiz mikrofon. Bunda shoqna butun turliroq bo'lacak. G'adatda bizning qatnashuvchilar shig'uga siz boshda aytgan bo'lsangiz, jurilar boshda o'zlarining jumlasini aytgan bo'lsalar, hozir kirisincha ularning javobidan so'ng siz o'zingiznikini aytasiz. Eshitganingiz bormi? Спокойствие, только спокойствие. Aytagi shunsin, shu frazaga maylanik deb aytayman. Lekin totarcha, ya'ni tinchlik. Tinchlik, bari tek tinchlik. Ulan карбюратор не сосает, маховик земля бросает. Tinchlik. У меня не получится все равно, так сейчас. Tinchlik. Baribir. Яңа диетаң ничек? Әйбәт. Tinchlik. Бары тик tinchlik. Ашыкма. Ленар, менә син өйләндең бит инде, Ринат. Өйләндең бит инде. Менә син өйләнгәннән соң синең фатирның күршедәге хуҗалары нәрсә дип әйтәләр сиңа? Tinchlik, бары тик tinchlik. Барлык вариантларда яңгырады. Бик зур рәхмәт сезгә. Нәтиҗәләр бирүгә. Күчик, әйдәгез алкышлар. Җәмәгать, шуның белән безнең уенның ахыры җитте. Шуның белән беренче тапшыруыбыз безнең ахырына якынлаша. Нәтиҗәләр бер вакыт килеп җитте. Шадымы сезгә уен? Нинди фикерләр, нинди уйларыгыз бар, бәлки киңәшләрегез бардыр катнашучыларга.
Уен бик ошады. Рахмет. Бик кызыклы булды. Балны хәзер әйтергә кирәкме? Җитми калды мин, әле тагын көткән идем булыр дип тапшыру. Була. Конкурска. Чакырасыз. Хатын кызга җитәчәге юк ана, шуңа күрә нормаль. Без аны алдан уйлаган идек. Үз балымны бирәсем килә минем Ленарга. Ленар! Чөнки Ленар. ул теге һәр ситуациядән да ничектер чыга ала тиз генә. Харизмасы да көчле аның. Бик батыр, бик көчле. Молодец. Өйләнмәгән кызлар. Рахмет. Ну, чынлап та безнең татар телендә шулай заманча әлеге форматта шундый проектның яхшы сыйфатлы булуы, яхшы сыйфатта башлануы, телевидениедә киләчәктә ала бирсә күренүе әлбәттә бик шатландыра. Бик кызык булды. Шәхсән үзем искиткеч шундый рәхәт, ләззәт алдым үземә. Һәм бу юлы үземнең бер балымны мин бирер идем майлы малайлар. Майлы айырым менә. Майлы малайларга. Майлы дуэты. Бер бал сезнеке. Шу. Бик зур рахмәт. Оговорочка. Булгалый. Ринатка сүз. Миңа беләсең нәрсә ошады? Иң беренче, менә барысы да үзен иркен тотты, әйме? Теге скованность булмады. Шунысы ошады. Анысы һәр берсе индивидуальный, менә теге ничек дип әйтим, барбер стендап чыга, сөйләр, монда кемдер җырлады, ике дуэт чыкты, әйме? В общем, нәрсә дип әйтәсе килә? Пока аңлашыл, мин нәрсә әйтәсе килә? Каушыймай, каушатасыз. Менә Айвазның кычкырып бераз сүз әйтүе җитми әле. Ошады инде. Ошады. Рәхмәт, үземнең балны мин Артурга бирәм. Шат Мөхәммәтҗан тапшыруның җиңүчесе Ленар Галәү һәм инде акчалата бүләк 10,000 сум синеке. Бик зур рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока.